Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Hana Haidar Channel. Hari ini Hana Channel lagi lihat badut mampang nih teman-teman. Badutnya kuning nih teman-teman. Nih, badutnya lucu, biasanya warnanya rambutnya nggak kuning teman-teman. Nih, badutnya nanti mau perform dulu teman-teman ya. Nih, sama Bang Andi. Nih badutnya juga baru nih teman-teman. Badut Suzuka. Nah, temannya Doraemon nih teman-teman. Nanti kita perform ya. Oke. Badutnya lagi keliling-keliling nyari tempat buat perform nih teman-teman. Nih ada badut Marsha juga, ada badut Su juga. Nanti kita lihat teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang suka video silahkan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman, dadah badut.